Saya nak tunjuk tutorial macam mana korang untuk join, beli dan menang. First step dia, korang kena beli dulu mana-mana produk, apa-apa perfume dekat TikTok, Shopee ataupun website sahaja. Korang beli dan korang akan dapat satu kupon macam ni. Selepas korang scan barcode ni, dia akan bawa korang ke website. Lepas tu korang just tekan, ada 3 butang palang dekat atas tu, so korang boleh pilih lah beli mana-mana perfume. Saya akan beli yang Aqua Fresh. Korang tekan buy now, korang pergi dekat bawah tu, korang tekan apply kupon ni dan masukkan kod loyal customer, dan korang proceed to check out. So, korang just filling full address. Bila korang dah filling semua, korang just place order. Lucky draw dekat sini lah. Masukkan korang punya nama, enter your name, tekan dekat try your lucky. So dah settle proses membeli dekat website. Itulah tutorial untuk join dan menang dekat website Blanco. Okay, bye. Assalamualaikum.